گلی تماشاوانان بخیر هاتن پروگرام بونی ام ایشف جاردنی به هفرانه میوان من ایشف احمد زکی اکشوغلویه از باورم گلک تماشاوان ما ویناست کن می جاردنی تخوازم به هنک چند گوتنا به جی ازمی بودم ناست کرن احمد زکی مروکی چالاک هیچ جوانتی خدا به پرسا کردی و به پرسا چهار سکرنا نتوی کردی علاقه داره او د جوانی خدا به پرسه د چرچوا ایدئولوژیکی چپگیری ده کدس و د وی چرچوی دانده بینره احمد زکی د سال 1967 دا دست انورسیت که و هر اوا به وان چالاکی خواه لوژی دومینه د 69 دا د 1969 دا او جدبه یک جوان دانره ددکو devrimci doğu kültür ocakları dedeko ve dedeko binafkırın ev dedeko tezali ve davi bajarı metropola nema her var şabi ve Kurdistan için bakır Ahmet Zeki de sala 1907 da dibe evet endamı Partiya Demokrata Kurdistan'ı bu Türkiye, ev parti ve Partiya Doktor Şivan naskirin. De 1907 kada bu aktivitete siyasi ev diçe makare partiye de başlıyor Kurdistan'ı. Ev de 1975 da binave Kawa ve Şanxaneki avatke دو وشخای دا گلک تیبی ویجی تنی چاپ کرن و وکی دنی او ده 1986 دا بناوه دوزه جاردنی وشخانه کی بتکه دو ناوه دا ده 1980 دا بناوه سربستی کوواره کی درتخه وکر ببری به کوواره و نبسکاری به کوواره کارد که de 1909 da binavê Pelîn kovarekî edebî bi Kurdî derdixe wek rêberiya vê kovarî jî dike ew ji 2002 bi vir ba li Almanyayê wek penaberekî siyasî dijî kek Ehmed di carinê bixêr hatî me bi Kurdî te da naskirin ez bawerim têr kiriya belê بله کت احمد بابتا پروگراما ما بوچ کرد ننده پرورن بوچ کرد جنته پروریه درون و شو ایمن وقت پرنسیب به هر پروگرام خدا از نویساره کی دلوسینم او نویسارم بجی دوی چرچوه دا روپلا نودا هات چاپ کرن ایشف اوه تی باخفی از پرسی خواب کم و از باورم اوه برسیوین تا جبو تماشاوان آجی بالاوان جی بکشینه و وقت تماشاوان امی تف جوان برسیوین تا سود برگرن از خوازم بوی دست بکم نتوه پروری بطایبتی کردستان بان سال داوین gelek de pengasiye da Kürt jinetörperiye derabin lê şexsiyete bi ısrar xwe wek neteperwer binav dike û divî warî da dinivîsîne boçi di şertekî ewa da tu xwedî pêş û bi ısrar bahsa neteperweriyê dikî karî vî ji me re îshak keko بله نه دخوازم چند گفته سر نتوه پروریه بیشم یعنی سر پیوه نتوه پروریه دیتنا دی کردی در دو پیوه نتوه پروری و نتوه پرستی یک وکی هست يعني إرادة بده وكي هست نتوي هست دجيب
لنتوه پرستی وکی ایدئولوژی از نتوه پرستی دپاريزم يعني ايديولوژيا نتوي دپاريزم حتى ديتنا من اول كو الراسي ام بيج ناسيوناليست از ناسيوناليزم كردا دپاريزم خازم وي اول بيجم ها كيكي سالم تجوتو بو برساتي بو يعني بيرس دشرتك اوادا بو تب اصرار خواه وک نتپرور بنافتکی او دوی واریده دنویسینی. آره. یکی از سریعا نتپرور آن نتپرستم. لی شرم وقتی تجاوزنی جیگود شرم دکرم بیشتر ام نتپرور آن نتپرستم. شرم دکیر بر هنگ ایدئولوژی شرم دکیر بر تأثیر kolonyalizm, ideoloji kolonyalizm Türkiye meşhur mikir. Roja ki من هناك جاران كوفاري دو برينشكتا درسان وان جمن تخص سر هناك باباكت مجي دنميسان دورا نودي بو يعني هشتي وهشت حتى نوت ديكشان صابون sanırım روجاكي نيسارك جمن خاصة بيروي منو بيروي كوفارا كيفين doğru. Neyse bu. Ben Nisan'a var bir saat bedahtilo bir büroyu var doğu perinçek ederim. Ama var ahbab ya bu. Jibin persi قلت عملت شو مجولي شو مجولي وده فهم كيركو أف سوسياليزم نلغوري مية از سر نتوه پروریه کار دکیم yani Kijan sal bu ya? Teolojiye ko Kürt bu parizin yani dora nodi bu. Berya ve çağı doğu peri çekçi edi veki demokratik derket bu öyle yani ideolojiye guartı bu demokrasi de paras bu mera ya gol ama netice perveri gelek ideolojiye hatara yani hem galata hem ji hatara ev doğu perişe ki mera vurat musad gol de kovare yıkay teorik ebu ve çağı saçak bu nabi saçak eder ji bu Mustafa Kemal gori var şarttan yani güneştil teorisiye Mustafa Kemal rast bu gelek rast bu yani güneştil teorisiye Mustafa Kemal'dı paras yani ev من فهم كركو جارك تم فهم كركو ev tek jibo xapandı ama بخاطر نتبع أريدية jibo ما بيستك و خواهش قد بكي تشتكي باقجة دباريزن أو حديثة صار بدا تأثير مزنكر وياز بيتر ريتي من دمج وياز من دمج السوسيال هفايا خرج تقول يعني كو تشبيتي كي كوفار ده بخصن من هر ورا دكتو مثلا ما نه سوسياليزم نه ايديولوژيك خرابه نه دما سوسياليزم عادتيه ده همو ايديولوژيا بريسا نتوه پاريزيه يعني اياكو شكل نتوه پاريزيه نگره ده نه ام اولکی cihan şumul neji ideolojik cihan şumul ne parayız hem ve olan ji ideolojiyan ji tehim kalıba ne tevaparizi kurdi tır itinamın her bu 5 tane çuta gelek ve gayet zeyde kitaptı ne bu kökseli her kitap derken tıklat bu fikri hoşu peşladı be. Böyle. Ted nefsi xuda dü tuşta zev cüdat ki. Ted bezi ki hisse neteve perveri
هیس نتوی او ایدئولوژیا نتوی پبریه یعنی هیس یعنی هست نتوی او وقت نتوی پبریه وانا هر جدات کی قالو فرقية وان چی یعنی حتی که کردایتیه ام تفد بیجن کو ام کردن ولاتي ما كردستانه زمانه کی ما هي کردیه لی تو وان هیسا وان هستا او نتوی پبریه هر جدات کی تشتێک وان هەر گرێتدا و تشتێک وان هەر جدات کە چییە گەلۆ گۆرنێرنەکە يعني هست نغل سر هسته بروجيكي حستتنا يعني ما اعرف كرديتي هزك زمان كردي هزك وكردستان ام هزك و ستراني كردي هزك اخافتني كردي هزك اما كو يكي كردوين وان هزك كيف ما جوان راتي اللي ام نبسي كرداي بحستان بروبلم سياسي چارەسەر نبن دو پروژه ما یک سیاسی هبه یه کردان بله هسته نتوی کردان دا گله خورده کرده که جبول کرده که دنی دکاره به راحتی شب جان خواب ده اگر بزانه او کرده مثلا چند کس ایریشیو دکت و او دچه بسره خواه بوان را شرد که و خواد ده پیشیاوی کرده دنی و خواد ده کشتنش لی جبو کردایتیه و جب کردستانه قد فکرک ویتر نه برویه که دوی yani velayet Paris'i olsa velayet Paris'i dıştaki bir tamamı sahteye velayet Paris velayet serha ne dıştaki velayet بچاند و مروک سر وی دجین به قیمته مانع کیوی هیا برویه که دولت فرنسي جبوكو كسوان رخنا نكا طبيعي دويلة تشتكي دنجة روسان او ايجاد كر بريا روسان جانجورة قال ولاد فرنسي دكا لي روسان كر ام اموره كي kolonyalizm Sovyeti ya Ruslar yani mesela şehri duaminde Kürt Berlin'e şerkirne Stalin başandı bu şerkirne ulvedere sokak Kurdan rızgar kiriye şehitler naviye İrani ştraseye naviye belki Kürdistan'ı sadakaya naviye İran'ı dönese Allah'a ve İran'ı tünne Kurdan evde rızgar kiriye le بسادال کس ودرم مرنه کرد مرنه لی او کردک ودرم مرنه ستالین وان کوچبر کریبو قزاقستان و ازبکستان نام فلان داره yani ولاته کی وان تو نبو جبو روسیای ولات پاریزیا ana vatan digotin jere adam vatan ya parasına ana hatır bedeli parasına adam kuştun Kürt bir dereyi ana vatan dereyi ana vatan Rusan ne bir sosyalizmi bu teneke netevi Kürdan kapandı kuşandın ve deri dan kuştun Kürdan milletin direnişi ve Molay Rusan bu kolay talim bu. Hoje نتبع پرستی ما فهمید دیارکیریه وکی بابادری جی بگو حسی نیلی دا کی هناك تشتن دیارکیری همو
Kurdî de gerek rindin başın siyaset de aliyê siyasî ve netewê parêziyê de tu programekî we wanî berbiçav tune ye. Berbiçav tu Kek Ahmed me partiyekî kare beje ne ku netewê perwer e. me kare Yani ji beje ku başûr Bakur Rojhelat tu partiye Kurd bi sistemekî yani siyasete xwe li ser netewê perweriyê de devlet heye. Netewê bi devletê ve girêdayî ye. Devletê ve girêde. û devlet tibek û federasyon beşî em ketine li pey ziman û çand devê perweriye ne ji Kurdayedekî Kurda hem Parsi ne Parsi dikin dojin ama hem gune me nekujin me zamanê ve biraz serbest ve em Kek Ahmed telefona te da problem heye mektebên me hebin ji ber ew parî ew ke rismê te dice min de dengê te tê birîn rism dice min de Kek Ahmed riya netewê perweriya aliyê siyasî ve dibêjim dengên tê te ser rêyekî şeş tane divê xwe durist bikin. Perweyekî jî ez rexneyên tund servan da diçim. Ji min acizim, zanim. û Belê Kek Ahmed em pirsekî dê em çêrî giran jî dikin lê bila. belê Ez heya Kek mirinê jî Ahmed rêxa bêjim keklerî. me ev kare netewê Hengê te nayê. bêje ku netewê net ana rismê te baş bû gavkî berê dengêm tê te Hengê te nayê. dengêm tê te gavkî berê rismê te cemidî bû dengê te nedat ana dengêm tê te Kek Ahmed dengêm tê te hevalên admîn karin û alîkarî bikir heta nîv Ahmed tê ez bidomînim tiştê ku mirov fehm dike netewêperwerî projekî berfirehtir e û ev proje xwedî armanca desthilatdariya neteweyekî ye loma jî bi van xusûsiyetê xwe netewêperwerî ji welatperweriyê û ji hestên neteweyîtî cuda ne yani zêtir wek îdeolojîkî berfirehtir xwedî armanca desthilatdariya neteweyî ye wekek Ahmed Carinê jî hat Kek Ahmed ne rûyî min hinek îzahat kir got ku netewêperwerî ji bo ku wek projekî desthilatdariya netewê ye ew bi van xusûsiyetê xwe ji welatperweriyê û ji hestên netewî cudatir mev kare binirxîne di nêrînê xwe da tu cardinê di ser du tişta disekinî tu dibêjî ku netewêperwerî bi du beşan e bi du şeklan e deng tê te Kek Ahmed deng tê te niha xwarinê hinek problemê me ew e yani teknîkê hene di vê pirsê da di pirsa netewêperweriyê de gelek nêrînê ku netewêperweriyê ji hev cuda dibînin netewêperweriyên bi rengê cuda dengêm tê te Kek Ahmed dengêm tê te
نێرینە لەنینیزم bi Leninizmê netewepeveri bi du rengî hat îfade kirin wek netewepeveriya milletê serdest û netewepeveriya milletê bindest. Tabii ev ideolojî bi giştî netewepeveriye wek ideolojiya burjwazî dinirxîne lê li gor Leninizmê netewepeveriya milletê bindest ji mexdûriyetê û ji bo hinek daxwaziyên pêşverû ev pêşverû jî krîteriya wî pîvana wî dij emperyalîzm e gel ku ev hedû tişt hebin mirov kare xweş bibîne û hetanî cî jî piştgirî bike. Tabii îro ev nêrîn ne di rewacê de ye yani netewekpeverî îro bi giştî wek îdeolojiya neteweyên ku dixwazin li ser axa xwe bibin desthilatdar di îdeolojiya vê projeyê divir da netewekpeveriyên meşrû û ê nemeşrû jî wek hinek pîvan tînin ku netewekpeveriya meşrû jî Yek Ahmed Yek Ahmed dengêm tê te deng tê te gel ku Ahmed Zekî Oşoğlî hatibûna minê pirsa netewê perveriya meşrû û a nemeşrû jêbkirina di do minê pirsa ku van salê dawî boçi em Kurd ji netewekpeveriyê dûr ketine û ji wê jê vedatir di nava Kurda da xetekî ku pazinê kemalîzmê dide hatiye vücudê nêvan pirsa jêbikirana wekî dinê di nava hiqûqa navneteweyî da rewşa netewê bindest çi ne ev nêrîn bi çi hewayî tên nirxandin minê van pirsa jêbikirana Hêvîdarim Ahmed Zekî Oşoğlu telefona xwe çê bike were bi telefonê dikeve program Belki keser. dengê te xweş hat bixêr hatî dengêm tê te Belki dengêm tê te ê baş înşallah problem çê nebin û em te godarî kin yani metaniye vir ku em te godarî kin keko serçava. Kak Ahmed tu di nêrînê xwe de wexta îfade dikî tu behsa netewekpeveriya meşrû ê nemeşrû dikî yani ez bawer dikim di vê wek tu gel ku were bîra te di dema çepîtiya me da
نتورپروریya milletê serdest a milletê bindest dihat nirxandin û netwerperiya milletê ev nêrnekî Leninîzmê bû netwerperiya milletê bindest bi şertê ku li dij emperyalîzmê be û xweşmexzûriyetê xelas bike wek xweş dihat dîtin lê bi giştî netwerperwerî îdeolojiyê burjwazî bû lê îro tu hinek bi hinek têgehê din e bi hinek kavramê dinê tu dê pirsê dinêrî tu dibêjî ku netwerperwerî du beş in yek jî netwerperiya meşrû û yek jî netwerperiya nemeşrû ew te çi ye pesa te çi ye sistema dünyayê modern ser devletê hatî ev 200 salin tê peyvîn ve 100 sala jî ketiye rojevê wekî sistem piştî şerê yekemî amezin êdî dünyayê durust an xelet hate tatbîqkirin niha ev netewperestiyan kî bo demekî kin red didin netewperestiyê ji bo tenê ji bo neteweyên perçiqandî ev ne durust e belê neteweşûyet tenê ji bo yîne û sosyolojî حق وحقوق النتواكي حتى سينوري حق وحقوق النتواكي الدنيا ودري دي حكم دقت يرو يعني دنافرة دو إنسان دا حقوق شد بيجة دنافرة دو النتواكي دولت أو برنسيب رواية حقوق gelek hatiye sistema zekirin o hayaku ve sinore derbaz neke hukuka navneteyi derbaz neke hamu nete parezi meşruye derbeyi nete parezi ve gayri meşru ne betene jibo ideoloji dinece avusay hamu ideoloji hayaku mafu ما في فردان و فردا مروان و جواتان غیر مشروع سوسیالیزم مثلا سوسیالیزم اصلی خدا سیستم گلک مشروعیه گاوا کو به ایتیا سوسیالیزم دو به آنج به اقتداره و به ترور پروژه هری مقدس دو به غیر مشروع و فاشیزم نازیزم وانا نتوه پردر بلکو نازیزم نونه که خراب بو هم نکارن همون نتوه پاریزیان ده آریوی ده بشوتینن و گاوه هم دوی بیشن سوسیالیزم هم نگوری ستالین و سوسیالیزم بنرخینه
دوی ام بجن سوسیالیزم سیستمکی کک احمد شخو خرابه تو چتر زانی نازیا تجار خوک نتوه پرور بنام نکرنه نازیا بله جبو سوسیالیست وقت سوسیالیست گوتنه yani گوتنه ام سوسیالیست اره yani de Evet. burada alaka nazia o network peveriye beftune le dünya اره ev viyavay hat بله kırın binav kırın جخوا رایسیزم دوی در وینه تا پارایزی بده نرخاندن yani رایسیزم آنجی نجات پرستی نجات پرستی تشتکی دنه böyle mesela نجات پرستی فرم کی آنجی ایدئولوژی کی civakit nasiye le raisizm ne olsa raisizm antropoloji tişteki antropoloji tişteki ne böyle اموار سر اوی روشا خویا نها وقت مجی ما بجا پازرقه ام پاری بلزین بله de اوه کی خودت بیجی که جبو کرده در رهنه یا اوه ببینه پوار او نرخی خوی نتوی را خودی دارین و سر آقا خوب دست دار یا جی اوه دناوا نتوی حاکم دا بحالن و هر آلی که دنیجی لکلک آویجی تو توشتاکی دنیج دبیجی که وان نتوی سردست رونک بیرین نتوی سردست آلی که دا نتوی پوری دکن بما نتوی پوری دن راش کرن دبیجن نتوی پوری تشک خرابه لید آلی که دا جی نتوی پوری خواه بما دن قبول کرن او تدوی ناوی دا دبیجی که کمالیزم یک جوی تشتیه که نتوی پوری وک فرمکی نتوی پوریتیا ترکه ایرو دناوا مدا هناك كس كماريزم جي دباريزم قال ام اولي دست بيبكن كرت كنا بن نتوى باور ونبن دست هلات دار او شو ولا سري كلها كرت بالكم نن نتوى باور بيتجي روشن بيري كردا Eksan. Gele Kürt suçdar bike. Gele Kürt çi vazife ketiye servi bicihaniye. Bicihaniye. Le revşenbir u siyaset medarên Kurdan xapandine. İhanetê Kurdan kirine. U dikin jî. U ber yani îro Kürt ber tunebûnê diçin ber tunedê Kurdên Bakur ne tenê Kurdên Bakur Kurdê Başûr jî wisa Kurdên Başûr statiyek Kurdan heye û devletin lê hema wekî me ew jî êdîne ber asîmîlasyona Tirkan li ber ereba berxwe dan heta vê davê niha bi dilê xwe xwe didin asîmîle kirin û wekî dikarin Tirkan suçdar bikin Türk dijminin meriv dijmine güneye Kurdan güneye bir yer xwe bidin ya em ê wekî mêran ve Kurdayetiye bikin û jî netewê perestiye net parêziye jî dijminê te çi qas netewê pereste duyê parêziya me Eva parêziya kek salî dilkarê bi çaqû xwe parêzî duyê rokêtê ta divê wî yani Kek Ahmet dengete nayfam kirin nay bihîstin
او يعني جي امبريال نفهم كر يعني براست يعني كان جي نيريني تفهم كر اوكي قال لك بروبلمك مازن هي ددن ده خوسكا وان نبونا ما تخش قدري كرنا يعني دنك تبرين دنجي بتي يعني جارنا تبرين حوالي آدمی چیت بجن کبران اشارت کی بدن ايش تقدر تقول كاكو اوكي ما يعني دنجي بتي نا دنگ نايمن كاك احمد ادبيجم ام اوان نابه يعني تنكري خو افاده بكي دنگ ناي بروبلم كي مازن شد به ام كو حوالي آدمی جي اكو بكر الوان هبه و ام اكن ام توران بقدين بيده هذا كيجي ام اكنكن ام حوالي آدمين ذيك ام كانت تشتكي بكن ام مخابن كاك احمد يعني بروبلم كي تشيبو وان نرنيتي هيجا مخابن ام افكر هذه بروجرام بقرم هذه بقرم بروجرام قال لي هبالا قال لي تماشوانا براست مدخوست كاك احمد زكي بوداريكن برسنا قال لك هبون ما يجي فرصه ياخذ بتاعنا ويجي نرني خوي زمرا بقوتنا برسا كي تكنيكي تشيبو ام اجلي خوش بتخوازن شاف باش ام التورا ما كيدين لها بدين خوشيده